eningizimu enyakatho impala ntshonalanga lafika khona lekhasi lingumsakade wabebevesatini evemakhelane nangesheya kwethlwandle kuma-diaspora ngiyanivusela ngokamalo isibongo sami ke angihambi ngethwana kulehlula namhlanje ngihamba nemgcotsho kaNkulunkulu ngihamba with the great prophet Hlule Madimoni kanzapha etule embekelweni la kujiya khona emakhumbu yathandazela ke bonke abantu labanedinginga labasenesichitho umshado wami yabhidlika bahambi kahle njalo ngalesithathu uyathandazela nangemgcibelo ubeka abantu abakhulekela abaprofete ushika impilo yakho engaphize ifanane phebeze ngicela sivuse ababukeli emakhaya sibaphe nasingwa semidlalo siyabonga kakhulu Moloyi, siyabonga my brother, sibonga kimi babukeli kakhulu nesibona khona ngabe usibona kuleli la kaNgwane live usibona kumakhelwane bethu ngabe South Africa ngabe Mozambique ngabe kuphela kusibukela khona siyakuvusela egameni lika Jesu umprofeti wakho lo umprofeti Hlule Madimoni egameni lika Jesu Moloyi. Siyabonga kakhulu bebese singena kusihloko sethi lesi inkulu kakhulu namhlanje lesi likhuluma ngekuphula etivumelwane letitsite temandla ebumnyama noma sithi bita ngekuthi ngema evil covenants and spells diphulwa kanjani letinto leti bebese estranje ngokuthi yini letivumelwane lama covenants, these evil covenants nanangema spells la khona la khungethe live nebantu emhlabeni. Moloyi, thank you very much my brother. What a question lebutago egameni lenkosini. Mbuke lapha ekhaya ubokade ukuthi njengoba nje usuka lomndeni lotalwekiwe, okay, njengoba usuka lomphakathi lokhululekiwe, okay, njengoba usuka kule live lokuphila kilo kunema covenants la khona lathi sekelo Moloyi, athi sekelo temakhaya, okay, athi sekelo tema communities etindzawo yasiphila khona, athi sekelo telive Moloyi egameni lenkosini. Lamagama lawa ashiwo ngebantu labasemagunyeni, okay, that particular time, okay, mhlawumbe ekhaya kini kulamkhulu wakho nje labe believe kakhulu emithini believe kakhulu madlotini believe kakhulu ethethalweni egameni lenkosini. So le nto mntokanye nakhona emagama ethu sonke kulekhaya anikelwa khona. So impilo tethu lesiphilako siphili ngekufuna kwethu kepha impilo tethu controller lapha kulama altar ebumnyama egameni lenkosini. Leswaye manje impilo iphilako ayisasinge indlela lokufuna ibe ngiyo awusaphili indlela lekujabisako ngoba lempilo yakho idonsa nzima, impilo yakho ifaswe lapha kulama altars ebumnyama bakhiwa tivumelwane ngegama lakho. Nkosi yami bantu ke bakhasi vumelwane ngeligama lemuntu bamfaka idumete bathatha la ngokuchazela. Thank you Jesus. Ukhona umprofeti kaNkulunkulu ngidabekela ukuthi ngalesithathu uba khona kanjalo nangemgcibelo sikhathi 11 uphula lama altar ebumnyama ubhize indumba la kuvalele khona leli gama lakho pephethe lobungoti bekuthi manje bantu bakhetha ivumelwano nema altar ebumnyama ngoba labanye batenda bangahle abanye belabathi kunjani abanye bafakwa abangathi sesifuna ke lobungoti babo konke ephephethe sikuyini nangibuso udibana inkinga lenjengale. So Moloyi my brother sekulendzaba le ima evil covenant the altars egameni lika Jesu Kristu lapho lesikhuluma ngalendzaba la khona lesikhathi sithi Moloyi egameni lenkosi lapha leli gama lakho linikelwe kulamandla ebumnyama wena bewathi wena bewungathi ngoba ngendlela unikelwe ube wathi ngendlela unikelwe ube ungathi ngendlela mkhulu wakho lo washona kade endele tinto akhulume abaphasi ahambe mkhulu wakho aye Mozambique akhethe ivumelwano nalekhaya lakini nonke nilento utalwa kulo mthelo niyawutalwa nibambelelwe ilento ngomkhulu wenu lokathe afa. So it is very important ukuthi manje maso ukhona udiscover ukuthi kunema covenants lendiwe ngempilo yami. That's why angiphumelele, that's why attentive, that's why impilo idonsa nzima, that's why ngabakali yaphunyuka, that's why akulungile lekutsinza komini, that's why imali ngibone lokuthi ngenta imali yakho vele ayikusebenteli wena yahamba yamakhafa lakhona mkhulu wakho nagogo wakho labakathe bafa banikela khona benda sivumelwane sihamba nemihlatshelo sebafa labantu into basayendeli imihlatshelo seyibambelela wena nemndeni wakho necareer yakho necareer kunjani kodwa lokulunga akulungile utho now pephethe because dawa ngema cases
ngema altar ebumnyama sikhanza sitalwa vele sesikuwo. Thank you, Jesus Christ. Asade sesita uphuma kanjani. So umuntu uyaphuma abheke kuphi manje phephethe if now I want kulwa na 909 ngifuna kuyinqamula ngoba satala phasi kwesivumelwano etside kunjani. Yeah. Moloyi indzaba leBhayibheli uNkulunkulu lithile utelwe ngusimakadze Oh my God. Yes, so Lord. there is only one way of breaking all these evil covenants and evil altars. Yeah. Egameni lika Jesu Kristu. Okay. Kuthi umuntu asukume phasi. Yeah. Asukumele moloyi impilo yakhe. Asukume phasi ayokufa impilo yakhe. Moloyi indzaba ithi moloyi kumqoko lokuthi mawubona still athi hambi kahle. La mpilweni yakho usukume phasi uyokufa lokuthi ibambele moloyi ukhona my brother lokuthi uve lokuthi kulema altars lakhiwa ekhaya kini until usukume phasi uyokufa moloyi ekhaya awusoze wakhona kubona lokuthi wena kulema covenant lentiwa nemndeni wakho that's why ungaphumeleli until usukume phasi uyokufa. You stand up for your life uyokufa. Then after ngiyangithi moloyi mina when I see your face I shall prophesy, and once I prophesy your deliverance is a showcase. So usukume phasi uye kumprofeti uhlale emphi kwakhe a prophet. Once a prophet uzabathi inketane. Once a prophet igama lakho afanele lidulile liyasiphuka ngosiyami ligama lakho bese ndumpheni kuba sikhuthana liyakhululeka bantu bakho nabavalwa one time sakubona sathandaza sakhuleka bakhululeka ngosiyami moloyi. Mina ngithanda ukuthi nje ukhona umprofeti umqotho kaNkulunkulu kanekiswe embekelweni la kujika khona emakhumbi wena nje mawufika khona ukuthi ngathi uyesikombeni kancane nje uhambe nje 50 meters uyasiyehluka ngesenqele sakho ngeke uhambe ngisho 100 meters nali isoni bakendacela shaya manje let nombolo lethi kwesa ushaye register bhalisa manje utobona kuba khona njalo ngalesithathu uba khona kanjalo futhi nangemgcibelo sikhathi 11 bamba sikhathi akhanze sokhona shaya manje ubhalisa cela ngiphathe lo mnikelo longa nga150 emalangeni kuya eTolo akhona nema prophetic tools the water of life and anointing oil yakulwa naletinto lesikhuluma ngazo namhlanje ngoba silwa nato phephethe sinikete phephethe these examples tibonelo taletinto leto umuntu makuthiwa ngemandla bomnyama makhavanesi kuyini lento atawudatha letimphawu lomuntu lo moloyi. When I'm talking about the examples or the types of these altars yes Lord I can moloyi relate to my ancestral covenant noma nathi vumelwano letentiwa khokho mkhulu bethu letentiwa bogogo bethu letentiwa boyihlo bethu batente nalabafile madoda moloyi. So ligama lakho wena uyaphila manje ngapha igama lakho liyaphiyerisha etintumbeni liyaphiyerisha kumantindane liyaphiyerisha kuphina kuphi lakhona khona kuthula khona imadloti khona moloyi. Indaba lenye moloyi izinengaba yema blood covenants simola sengadi lesifuna sengadi egameni lika Jesu ngoba lo uyothola ukuthi lesinye isikhathi wena ublood noma ulengadi yemuntu lowafa ngumthakazi ngifaka umkhulu wakho bekathaka wena waze wafa thaka nawe usitalo lesamkhulu wakho nangabe bekathaka automatically letimbita tiyakulandzela wena automatically tinto bekatenta yena tiyakulandzela wena egameni lika Jesu. Wena mkhulu wakho wafa alohiwe wafa mthakathile wafa abulewe egameni lenkosi nawe lokuthi mkhulu wakho akazange akhululeke mangabe akakhululeke nawe automatically usengadini yakhe vela bloodline yamkhulu wakho nawe utakuatheka lo ngosiyami molo takulandzela lento lena into yasemuva ekhaya ngifaka kulesinye isikhathi molo my brother kuba uyothola ukuthi manje it's idolatry and witchcraft uthakathi my brother into lekhona haleluya abantu ke phandle moloyi uyathakatha too much my God thola ukuthi moloyi lekhaya labulawa ngifaka lekhaya lavala ukuthi lakhaya akusoze kwaphila lutho lakhaya akusoze kwenziwa lakhaya akusoze kwaphuma sifundzisi lakhaya akusoze
kungena imoto Ngifaka. lakhaya nje akusoze nje kuthiwa kuyashaya kungene inkomo ukhona sisilapha ekhaya ngono angafakazi Yeah. athi bangicelele kungicela mprofeti kepha batolobola wasengavele nje kwalahleka tonke leti inkomo Yeah. taduka tangethola sibhekephi lenzaba ithi kwavala lakhaya lokuthi ungangeni inkomo lakhaya ekhamene lo mntana aswazi moloyi athi my brother baba ngiyayenta interview mafuna ngicela kusebenza abaphatha ngibiki ngigathe bangangibiki sengena omnye umuntu esikhundleni sakhe ngiyatibuta kwendeka wakhiwa kwathwala khaya kusoze vele kwaba nesifundziso kwasentetwa kahle akusoze kwaba nemali akusoze kwakhiwa indlesitini akusoze kwakhanya gezi yaba ngalontutha until bawuhlala bahlupheka nabantu ngevakala senginati emoloyini ema-covenants lakhiwa emaphushweni okay ngoba moloyi covenants eliphupho ama-covenants eliphupho ngoba moloyi sikhuluma ngenzaba eba-developship us okay yile khona moloyi i-developship angeke lifike kuwe in person ngeke lifike lihamba ngetinyawo but litawufika kuwe ngemaphupho uphuthe uhamba emantini uphuthe ugijima amaholokohlweni uphuthe unathi ingadi uphuthe ulala nenyoka uphuthe moloyi baqosha onke lamalanga uphuthe moloyi usebenza busuku bonke ungalali ulala nabo tikolo uyatibuta kwentekazi sivumelwano leso lo senta lemandla bomnyama usebuthongweni ulele but wena awukalali spirit sakho siyasebenza moloyi egameni lenkosi that's why bavuka khathele njalo makavuka ekuseni uvuka ukhathele akade bekwendekani nkosi yami hey moloyi kulikhuni buthakathi ngele khona my brother egameni lika Jesu Kristu lo muntu my brother akutshela ukuthi mina njalo mangilele ebusuku nje lo mtimba uyasala lo moya uyahamba ngikade sengene so lapho vele usuke uyosebenza egameni labanye moloyi angasho umuntu mina ngiphutha nje like ngibulala abantu nathi ngati abantu nathi ngibabulala ama-developship pass now my brother idzinga break kwalento leyo mkhona lento yaclaima le spirit sakho thank you Jesus labanye yaclaima le nhlanhla yabo yaclaima nekuthula ekhaya kunemisindo ngoba idinto yafidwa lento and they feed in so many things so lesikhathi ungakusebenzi yakulalela usembona kakhulu ekuqaleni wathi impilo iyasukunyelwa so mina ngithothi kuwe sukuma kusasa lokusaba khona umprofeti kaNkulunkulu usembhekelweni la kuje khona emakhumbi lalela sukuma shaya manje ubhalise phephethe ngicela kuta kuwe utongisida utakusida ngoba utakuprofeti yes lord nasakuprofetile utakukhuluma kunjani akathathe ukukhuluma uhamba wena uphile so uphizwa umhlomile ngoba utawuhlonyiswa mawusuka kuleyanza yobhekana nesithatha takho njalo ngalesithathu la ngegqibelo isikhathi ngu11 make sure ukuthi isikhathi ufika lesibamba angakafiki uyasibamba ska 11 hlala layinini shama manje ubhalise ngoba kuyagcwala moloyi lapha kuyagcwala lapha so isikhathi Nkosi yami asifuna lapha ekhala ukuthi le Nkosi yami kangengelelise sheshe ufike bambe 11 bambe 11 ube sowukhona khona nafika uyavela tika agibethi wenzaba yakho ayisebenza uchiphele khumbule umnikelo umprofeti kaNkulunkulu ucela 150 emalangeni yes lord kuyayithola phephethe let's asikhulume ke now lama spells onke la khona lawo nalethi vumelwane yes we want to break them manje yes lord lento sayingclate kakhulu isikhathi lesithe yes lord lento lena ingihlasela ngisho labanye baze bafike kubasho ukuthi bahlasela ngisho ebusuku ibakhala thank you Jesus now how do I break this thing phephethe iBhayibheli moloyi encwadzini yaHosea number 4 verse number 6 lithi bantu bami bayafa ngenxa kwesona lwalo kunemoloyi esikhuliswe kakhulu emindenini lakhona sikhuliswa abantu labangadi ngoba moloyi kwingodi kungadi kuthawadi ngoba umuntu moloyi longadi ngishangadi ugcine asuyadi kanzakade akafuni ukuthi lokuthi akade hey so kunebadali bethu emakhaya abasikhulise nereligion labangathi abayi-understand wasabona kunebafundisi bethu lesikhule kibo basishumayela bona kepha nobangathi ukuthi labasitshela kona abathi lokuthi abakwadi akusiko futhi my god ngoba my brother kuyinkhodi lokuthi ukhuliswe umuntu longadi mane wena awathi ukuthi lo muntu okukhulisako akadi kanaye akadi so my brother lo mbhalike uthi la uthi Hosea 4:6 uthi bantu bami bayafa ngenxa yekweswela lwadi moloyi umuntu lofika athi buthakathi kude lo muntu loyo akade lokuthakade akade lisono lafike ligceke prophetic lithi prophetic ibusathane that
pastor or that evangelist imbumbuthe lekuhola ko but ayati ukuthi ayati fake pastor about fake pastors la ne prophetic ngoba wena akati lokho ukuthi akati lokho ukuthi ba prophet bakhona bathotshwe uNkulunkulu for such a miraculous and great times la khona uNkulunkulu ashintsha Timothy bandvu so I know baningi bantu labanetimo lababhekana lapha ekhaya and you're wondering my brother ukuthi why impilo yakho imenza onye bakuloya yakho labaganga ngempumelelo yakho bayithebula ngoba unosezemncane nje wawuhamba uthule nobuthura bo 5 ranyala kwendela imali kubalekelwa ngisho naliphepha nakha ukuthi kuphepha kwephepha lema chips ikhoshe endleleni ngesimo nje sokuthi wena kumeli ngabe uyaphumelela uvukelwe titha nasemsebenzini nasekhaya nguwe nje lo inkinga baze baplotele ukuthi uqoshwe la msebenzini uhambe uye ekhaya ngenxa nje yento nje buthakathi Moloyi coming to your question my brother unguthe wathi yini lama spells yes pepe lama spells asebenza kanjani lama spells is what destroy kanjani oh yes Lord so indaba lama spells my brother singa relate it those are spoken demonic words magama lakhulunyiwe they were released to control to limit to confuse and to destroy a person my God lamagama lawo molenge magama lasiwo so it's depend ukuthi lamagama akhulunywa kuphi so lamagama lawo ngemagama la demonic akhishwa ngumuntu ngenhloso yokuthi a control impilo yakho ngenhloso yokuthi adidanise into yakho impilo yakho ngenhloso yokuthi abulale impilo yakho my brother so that's why my brother dokhanza inyanga endumbeni iphethe isigujana molodi iphethe imfengwana ithi pepe shaye na usizo ngiyamdestroy na usizo akathola umsebenzi na usizo akakashwa na usizo akamthatha umfana ngiyagama lawo uyawa destroy uyakhuluma endumbeni yakhe ubika igama lakho wena uthi wena ungamthatha umfana uthi wena ungenzi uthi wena ungalotshola uthi wena ungayigale busy uthi wena ubofa uhluphe amagama akhulunywa endumbeni akhulunywa endumbeni akhulunywa ngomthakathi wakho Nkosi yami ngoba moloyi umuntu lo sengakaqonzi ukuthi bathakathi bakhona my brother ligama likhulunywa endumbeni nginento lengichazako ke spiritual life at prophetic church ngakashunyayelwa yes Lord kuliwa nalama spells ngoba uzobebese lama spells ngemagama la khulunywa amagama emandle bomnyama la khulunywa endumbeni kuze aduhise aphinza adidanise limate ifuture sasakho nempumelelo yakho yes Lord spiritual life ke kunasikubita ngema prophetic declarations yes Lord la khona nathi umbabethu athi ukhulume emagama uthi ngeke ngize ngife kulomnyaka lo mnyaka ngiyaphumelela and sikukhuluma phambi kwel-altar laNkulunkulu lokusho ukuthi it's either the prophetic declaration against the witchcraft spells kunjalo mkhulu so ngiyanimema Sunday ukuthi ngicela nite esontweni nito ukhona nyathi kuze now ukhuluma lamagama you are reversing lama spells of witchcraft yes Lord bonke lokwakhulunywa ngomthakathi ngeligama lakho endumbeni buya stowulwa nako ukhuluma utakudeclare sideclare sonke and we fight lento le uphuma kuphuphile yes Lord sekunanako ke moloyi my brother solo ngama spells yes Lord sisema spells insathi ngilama demonic words la lizona malakhulunywako to control to limit and to destroy a person's life so there are these cases moloyi la release abantu ba release out of anger that's why my brother ngithi kubatala makha abaqaphele ukuthi bakhuluma bathini abantu ababo bakhuluma bathini uthini kulomntwana ngoba moloyi iBhayibheli lithi lulwimi sitho lesincane kepha singoti kakhulu sithi iBhayibheli lithi lesitho lesinemandla ekuphilisa umuntu sinemandla ekumphilisa umuntu kakhulu nango lotala usebenzisa kahle so kunemdala ekhaya angafakaza athi mina mangigwadile ngiyasho emvana mengithi wena siphukuphuku wena athi ngiyasho ukuthi wena ngigwada wena athi ngiyasho ngithi wena silima wena ngabe uyawubonana nasemfene wena namagama
wakhuluma lawa out of anger but wabhekise kuphi wabhekise emntwaneni lamagama lo wakhulumako wakhuluma a prophetical but awathi lokuthi uyaprofeta kulomntwana wakho ukuthi uyaprofeta mase umntwana wakho bawuthi emntwana wakho wena sijomo wena awathi ukuthi uyaprofeta ukuthi wakha sijomo kulomntwana wakho mawuthi ngabe uyabonani awathi ukuthi uyaprofeta ukuthi vele impilo ayamhambeli kahle ukhuluma ukuthi ukwatile kanti lo mbana ngamqalekisa kepha wathi mqalekisa incwadi yeTaga 18 verse 21 lithi lolwimi lunemandla ekuphila newekufa labo labathanza kulisebenzisa bayawukudla titselo ta kunjani letinye titselo tingemanyeva phephethe yababa poisonous but titselo na angithi ke molo lento isikhuluma ngathi lokho ukuthi labantu lamagama uwakhuluma ungathi lokho ukuthi wena siyamqalekisa lo mntwana ungathi ukuthi mawukhuluma amagama sogubha umgozi khupha lo mntwana wakho umntwana wakho wena ngobabane wena ingwadla lenkulu lenkulu kahle leyathi maseyivela kusasa uyawusola emaloyo uyawusola abathakazi kana akaloyo umntwana wakho ukwadeclare wena wathi umntwana wathi nje uyingwadla umntwana so it's very important ukuthi manje lulimi lwakho ulusebenzise kahle when it comes to umntwana wakho lomkhulisako lomfisalo kuhle kusasa ngoba ngolokukhuluma impilo yakho emfaneni wakho wena prophetile kutawukwendeka kusasa ema signs ema spells ile ma family patterns of poverty lakhaya mkhulu wafahlupheka gogo wafahlupheka babe wafahlupheka mzala wafahlupheka na auntie wayemendweni uyahlupheka wakosha indodze emendweni uyahlupheka losikhoma wonke walakhaya moloyi nawe nje manje lapha ekhaya udonsa nzima lo ngibukela manje la imali ayiboni ukuthi yendana nasemsebentini bakudendwa uqalwa ngawe uyatibuta kwendekani ngama family patterns lawo enokungiphephethe badelene bantwana ngosiyami lokusho silendo isaqhubeka lento ngayidile nangawo utana abantu abakho bangaka destroy ilento le so moloyi ngama patterns lawo epoverty lakhaya kuyafiwa every year kuyafiwa moloyi kufiwa ngasifo sinye umuntu wakhona akaguli kusuka nje awu asiqimpasi kuphela kwazi sifo sinye yinto le yalakhaya ikufa kwalakhaya lakhaya kufiwa ngasifo sinye kufiwa ngecancer uyanithi lakhaya namkhulu wafa ngecancer gogo wafa ngecancer nami nayise yanginyobela futhi my god so kuyafiwa every time lakhaya egameni lenkosi so enkosami lenye phephethe isign maningi lamasayizi ngiyathi kusababukele bekhaya nawe kegaza ngoba kusatha ukhulula ngemasayizi ehlukahlukene la kuphethe wena lapha ekhaya nkosi yami moloyi uyabona lenzaba lena ima spells imqoka kakhulu imqoka lo sisikhulu nalo sinje moloyi uhlale wesaba nje ungibabe uyindoda but uyesaba uthukatanya sonke isikhathi mawuhambe emgwaqeni uhamba uqala hayi ngosi yahamba ugata lito hamba ubuke emuva ukhuluma wedwana hayi njoba nemfato wakho abuke kanje hayi khona asikhulume uhamba nemfato wakho uthi uyataya kufuna kubale ushelo mfana mase mfana sekonde njani ba sekonde njani ya lento imoya ile ngadini yakho kuthiwa usabalithi uthungalide nje nasebusuku uyahema mfana wakinyikatiza babe kwende njani sikuphinda futhi iform imandi ndebe ayade ukuthi so imoya moloyi ngema spells athinga ku destroy egameni lika Jesu Kristu kepha ke moloyi noma sekunjalo uNkulunkulu wasezulwini ukhona kunengathi yaqitheka wathiwa ngayo onke amadula ayaguqa kubreak onke lama cases my friend sukuma ukuthi okumprofeti njoba kukhuma indodza bafika lathuka itanya lapha ekuqalata uyaphutsa uyahema yekele kupheka uvuka ebusuku ushayela inombolo yemprofeti lapha indodza lesabako sukuma ekseni uhambe uye embekelweni la jika khona emakhumbi kusasa nga11 isikhathi uphathe lo mnikelo wa 150 kuyayidula ungathi ungaphatha ngisho 250 ngoba lesimo lobhekane naso sinzima lalela kwafa inkomo yes lord kwathengiswa imbuzi yes lord lo mnye wabambisa ngemoto yakho ufuna imali kuloya wena nemndeni wakho nkosi yami awukwati ukuthuta ucomplain nomnikelo lomncane nje ufuna kubuyisa ulanze impilo yakho haleluya ngoba iyalandwa impilo phephethe impilo molo iyalanda bhuti omkhulu ngani ngoba impilo bangakayilanzi ibhuti omkhulu amadimoni akakulanzi atawudlala ngawe madimoni ngoba nje molo isikhumanza ukuthi labanye ebusuku baphutha badla labanye baphutha basebenza ngamadini labanye baphutha bagijima kubhizi nje lo mlilo molo
akasasinguye so uthwese somehow Yeah. vele impilo yakhe ngathi ilandwe Idelive akaqala abela phila impilo yakhe uNkulunkulu amtende yona asivayelise manje asivayelise nyekele kubalekela deliverance imqoka deliverance Yeah. tophila siyavalisa babukeli Lord. khona umprofeti kusala lokusako njalo ngalesithathu Yes, Lord. nangemgcibelo lalela ke gijima ngoba usheshe ufike ngoba line Thank you, libalithe Jesus. uthola nje ukhululeke Kunjalo. 11 akushayisa ukhona phathe lo mnikelo Thank you, womprofeti atokwati ukudiba ngoba kuthi ngawuswena wena umhlatshelo wendele wena nemndeni wakho Jesus. nebantwana bakho Yes, Lord. sositaka Yes, Lord. hayi Yes, Lord. asivalise phephethe siyabonga kakhulu my brother kakhulu mbukele ekhaya usibukela up to this far Yeah. ngenzi ke mina lokubukela ukuthi uzufika la khomba Yeah. le message le beyivele iqonze Iqonze kwembamba kuwena ekhaya. so uve kahle lokho ukuthi buthakathi bukhona Yeah. so uve kahle ukuthi ema covenants ayakhiwa Yeah. lamanye akhiwe ungawathi Yeah. lamanye akhiwe uyawathi Yeah. akhiwe umkhulu wakho bogogo wakho ihlobo takho labanye lapho bethwala ngawe Yeah. labanye lapho bantshutha inhlanhla yakho Baphila ngayo. baphila ngayo Ish. manje lo sikhuluma manje la sekumsebenzi wakho usukume phasi Yeah. ngoba sewuvile Yeah. ude umprofeti Yeah. akudelive Yeah. abone ukuthi inkinga yakho isukaphi ngubani lo wande ama covenants ngempilo yakho Yeah. sikhona ke thina silambhekelwe nje Yeah. egameni lenkosi Yeah. njalo ngalesithathu Yeah. njalo ngemgcibelo Igibelo. njalo ngelisonto Yeah. egameni lenkosi umprofeti okona uyaprofeta Yeah. uyadeliver Yes. uyakhuleka impela Uyahlomisa. uyahlomisa umprofeti Nkosi yami. wabe uphethe amandla Yeah. angalisako ukhuleke wena ukhuleke indvodza yakho Yeah. ukhuleke abantu bakho Yes, Lord. ukhuleke likhaya lakini Yes, Lord. wangathi uNkulunkulu wasezulwini Oh. lapha ekhaya la usibukela khona Yeah. akakuqinisa akuphe amandla usasuma kusasa lokusako Yeah. impilo yakho yakutshimisa ukuthi Sikaze ngeke wena ifana kusasa. mina as your prophet Yeah. hlula amadimoni Oh, my ngithanda sakufa kwangathi inkosi netingelosi temprofeti Yeah. temadimoni Yeah. ngiyagada Yeah. usuku nemini impilo yakho Ngikusikele. ingaphindze ifana Fana. may God bless you ekhaya